Patal fatu se whapopongo tala mai Ausetalia la Radio Samoa. E iei lea o ngai mere pone na tāpunia i le so na opopolenga i se whamatau na whai atu i lungo le social media. O li putia le 7 News sa St. Pete's College i Mentone, e li tu i sauti sa sae o mere pone, tai awana le lana tāpunia i mai le te o le valu, o na o se vaenga o suenga whaatino o leo leo i lea mata upu. O le te o le afole iwa le tai awana whaamutai le lockdown, whaamaria i leo leo sa lato suesueina, se whaamatau na whai atu i lunga le social media i le pō na pō. E le ia ngā i le whaamatau i se tangata tuatasi, ma lo whaawau pēr lato suesuenga, ai leo to iei se whaamatau i le korisi te minei. Sa spoi nei o tūlanga wa maita wina, wa le fuatasi i se atunu, ai whai mai leo leo e whaatino pēra lato ngā luenga, mo le whaamautu wina o lo saunga le mūtanga ta uma, e mei se whana wa onga. Wanginga li poti le basa nei e whaatatau i se isi a ai fau o le a fausia, i le tu i se si fōsini, vai tau wafe whale o le a fausia i whaatamilo i le Western Sydney Airport. O le whai ngā māloa le stete o lātou tadieina le fuafuanga lea a le Bradfield City Centre, le a mawai awa no whai ngā rengai luas fulu afe, fausia i ma whale fōu e se fulu afe, whai meo le se fulu pasene o ia whale o le a whai ngō fia o na ngā whatia o na tutongi. O le fuafuanga le nei e peo na liputia le 9 News, tu whaatsia le Bradfield Development Authority, ma le a whaadiri waile whanua se lau se fulu wha hectares i se a ai e whai ngō fia o na Savalia, ma le a au fia ima no fuanga mo whalenga o si oloa ma pisi nisi. O le ai e tutonu o le whasalau mita mai le Station 4, le a Bradfield Metro, le i le vanei o na tatala. Le au fia ima se Central Park, pe 2 hectares lona tele, o vaita ele, no fuanga moni wha moenga te tele pe o Conseti, ma Paul Kalamea Community. A mai le whainga malo ni Usawalese, o le Bradfield City Centre, le a malosi lona taula inga i anga nuu, mea i ma whaina whatu whaatasia ma whaatino, ma lo langlangoina i le piriona, mai le whainga malo le stete. Wa manatuaina se tasi o tamaa o se atari ipo se uso foi, le ana mariu na uala vese i se taavale i Queenslandi i le Bayasanei, o se tangata ngā lofa ma o se Wolelei. O Colin Watson, sa saba valiane mastasio na wole baveao na napi i le awala i First Avenue i Queenslandi, a se so atua i se taavale le Mercedes la nuriuri. Na maliwa i lava Colin i lea no fuanga, ai le mamau ese malolato fale, ai sola ese le ave taavale na lave ai. O le whamtalanga si o na ainga o ta wai, na alu Colin e whaatau se susu mai le whale o loa, o na samana o i se kofe masia na wō, na o la sapa wali whaatasi. Whamatala na i o na ainga o se tangata loto alofa mai sosoani i so se tasi. Ua puena i leo leo se li e tolu sutau sanga, i le mata uple na imalo o wha o perso e suenga, al awala na lavea i Colin e lata i Logan Road, le lo tapunia o wha o ngā nuenga su e leo leo. O le ua maliu e tolu suruonu tau sanga le matua. O le awhia o tangata whaingaruenga whaatasi se ofisa i sini le ngāsa le kānesa, ua awea ne ai se au e tūranga whaaniukiria o nuclear experts, ia whaia se suenga pe iei se awhianga o i lato umaia ua awhia mai le ofisa i le Liverpool City Council. Ni patia 7 News se to o rima tangata sa whaingaruenga i le ofisa ua awhia umai le thyroid cancer. Ta wale li poti o le ionizing radiation o le isi rea tūlanga i lamati ai le thyroid cancer. Pei ta ele li poti whai o le suenga o tuine le council o ta wai ilo i eisa tūlanga i lamati ai le soifua maraloina o wha mawina mai le fo isa sotanga i kānesa e peo na ta ua. Pea ma le wha awhi tangata Ausetalia a whia le thyroid cancer i tausanga tasi. Tala mulimuli le whaia onga lango le Queensland Cowboys, o stasi longa fo il ta longa la kapiliki James Maloney, o wha malolo le kalapu fita ua ina Samoa i le avita vale o nā. O lana wha mtalanga pe o na ta ua APC, se morianga mawalalo, ma wha iloa fo i se so upo kalapu, sa tūlanga le reile whatino ino le mta upo moi tu umai lua. Se te mita ua le nei mo le au au sauni ai mo le la fita winga mo le Bulldogs, i le wha ungo le vaiaso po ai o le asao atu, i le isi vaenga o saidi ngā sempini. O Maloney tolu subaru tu sanga na manu maloina le Premiership au iei le Sydney Rooster wa pe foi Cronulla mana talo foi Ferrani. I se whaatanoanga Maloney ma le News Corp na ia tā wai whaanoa lava iei lona tangata ai leini langona le lei o iei whaasanga i le Cowboys mai te tau i se tangata iei le tō whinga na iei o na le tūla e me iei se tūlanga whapea.
Olo o le tūlanga ono, Queensland le teminei ma a malo le la ta'alonga ma Canterbury, nina wingo le a ta'alo yo la tau bai whanua i le isi ta'alonga e so ai. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia, soifua.